Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar achhiar tu silin sang puya India chon COVID-19 vaccine dose viable che chuanga peta a vaccine chakta ka pek ani thine tur thok tu doctor nurse lam hatonga thok tu te ba ka mi pui vaccine la zong zong te All India Radio chon san chi bai buk chewa heti rol hen shileng ala re lo wangin ngai thatu te film kur chun zom zel turin kan ngen chewani saghon pelo thleng tura mai tom na vo midang nai lo kudle mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu COVID-19 kai hnu she du ne chon rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pako pasari pare bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po theireng ani tuna chun chanchin thalong e thak chun somang u dar kar samni pali chung khan mizoram COVID-19 shikai tharmi zathum somnga pariat mu chu ani ramin zelena mukum samsir panganalom nakal zela sarkala pibot sai azadi kamrit mahotsav iconic week polin FCI Divisional Office Aizawl chon Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Lalrin Lena Hovin Hunan Mang Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan lo nei tulung oil na lantir de chu an hmalak na ti top to turin angen sarkala pui chuan naktuka parliament thut khom tran ani to dona wangin political party tin in mu khom voin chu madar som pakhat hian ako darkar samni pali chung khan mizoram COVID-19 shikai tharmi zathum samnga paret mu chu ani shikai le kalu endik zongzong hi sangthum za somli ani a endik za da tanga chutin shikai mu chu hi za zela som pakhat point pali bial ani shikai mu chu tharjinga za ni somli pali shikai ti langchuak ani a langchuak lomi za som pali an om shikai to za thi kum sang ni som pakhat cher puem shingom za da tanga chutin sang khat zela mi za somni patni om angani a shrileng hi zi om chho she ta chuti line endik za da tanga chutin shikai za ti alan niam mo hle ani All samzog le thazoka revenue department in na atho na tur computerization of registration national generic documentation system to zirtobni khan revenue minister pulalrot keman sersi pa hong sersi dc conference hola honna in khoma minister chuan computerization of registration hi kumsang ni som pakwa khan Aizawl district a hona lo ni to a mizoram a pani nan sersi pa an hong le theita chu alomom le a sersi district mi puite an van nei hle ani ati in mun le ram sarkara sin chiale chutiang lam kai hnoi thil tin reng ol samzokin me puiten anti theito dona an mun ma le kha poimo te computer manga von vek ani to dona in mun le le thal thuwa te le kha poimo bo thuwa te thlengin he mulak na hen se takin mi te phui sui don ani ati serchi borsa pukumar abishek point india ram hun danga mun ma pass and call dan le sin chia dan enin mizoram point he mulak na he momo le to ni asoya he mulak na he mi puitere revenue thok tu te tan ol samna na setak athen don ba ka ramri thuwa boina le lekha poimo bo thuwa boina te thlengin atlem thei don ani ati honna in khom hi land revenue and settlement director pn jela zo thanpuina ka shuya assistant igr pubi mangai kiman computerization of land registration su sarkala pai mulak na ni thule a software te po rampuma in angtlang tura don ani a mizoram churam chunga he software mangthei masa puruk na ani a marsak state jinga pani na ni boka he mulak ni ramsin sia felmai baka registration fee le stamp duty thlengin atangkai hle don ani ati ramen zelena mu kumsam sir panganalom nakal zela sarkala pi bot chai azadi kamrit mahotsav iconic week polin Food Corporation of India FCI Divisional Office Aizawl chuan zirtobni khan Hotel Regency a hunan manga Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Larin Lenan ahman pui Minister chuan thu soin tundin hun thleng tur hian sarkar le pui chuan mi pui tan ma lana sa hle atia FCI point sarkar program le scheme tamtak thatakin akal puya chungzinga chuan NFSA program akal pui dan te mi pui harsa chual point eitur tla chamlova ahun taka bu fai an pesuak thin te thathum chung stock an nei therang te cholom omati thua soya welfare institution scheme kalpui chu fashale mer thei tam takle zirlai har sa tem an chorin school no pangte chochun donpo FCI kaltanga supply ni thu ta langa state sarkar in nan NFSA tan raison semtur ale sak thin po engama chana man tomjokin open market scheme rohman sak ani thu soin puke lalin chuan covid ripuilen nuwa ama aya jingle tamjok leithei tura ro manna FCI na siam chu alomom hle ani atia nan NFSA 10 thatin bu fai quintal singa an leizia theina tur ro manna te an siam thei chona alomom hle anga tia he ba ka hin simlama FCI go down longklai le lunglei atangin OMSS te hi pek so ve thei ni se du hle ani ati bok
Minister chun FCI sarang FSD godan metric ton sing khadana tur asatran to chulom omati thu soya khozola Mizoram sarkarin mun apefel to ti po soim document pefel vele FCI lamin kut an thak thoi be sei ti asoya India ramen kum samsidi panga zalena alom mek line FCI kong sang sanga mi puitana na atho dan chu enton tlak le chhuana mati thu soi ani FCI in sarkar program le scheme sang sanga akal pui meka covid rilenga wangin NFSI beneficiary te tan sarkar le puro man noya PMGKAY kaltangin nikum chungin thariat le kumina thlasari chunga thonin mi pakhat zel tan bu fai ke zinga thatin semtro hun taka an pechuak theya PMGKAY noya bu fai metric ton sing ni sang guzathum samni pek chu ani thu tarlan ni boka hemi baka hian covid rilen lorlai migrant worker te tan Atma Nirbhar Bharat scheme noya athonin mi pakhatan thani chung bu fai ke zinga zel avain metric ton nuai nga si nga sangruk pek chu ani thu tarlan ni boka NGO le charitable organization ten community kitchen ne relief camp ansiam nen bu 5 metric ton zares somli pasari lai FCI hian apechuak bok ani Mizoram Baptist Ocean Nue Area Baptist Council ABC Rural Income ne mek ani ABC Rural Income pu hi zirtop ni lemta khan tranani a voin pathian ni thleng o tura duana ni a tunchuma hian ABC sompanga Rural Income pu hi nei tura duana ni a kumdang anga anol pe income pui man thei niloma se ABC sangsanga rural na le ko hranu panem hngena ne ni a ABC then khachon ram chansong na wangin rural hi anno zo fel to ani kumin hian to chung ko than sangsanga tanga ko hranu pa ta na than example tlangmi somko panganem hne turan oma BCM pui pa tele executive secretary te chu insem darin mun sangsanga ABC rural income pui hian man pui don ani Mizoram Baptist Koshana hian member noi khat sing sari sang ni le zan hi som pakon oma chung ko singthum sang seri zakwa pali omin pastor bel samret pare le area Baptist council sompanga a omek ani then zola ponta tu mi male pol chang chang te tan ponta sumdong company din dan zirhona bot se ni 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 o zirhona hian natlang producer company din tu ten thuan soya anni hi then zol be chan weaver producer company Mizoram amasaberan ni a an mani kai shoi tu MZU associate professor Dr. Rama Raswamy hovin antel ani Sarkar pui Ministry of Textile Noemi Weavers Service Center chuan ngai ven du le zo na nei te ta na an hria theina tur mun an bot saya Sarkar le pen pon ta tu te ta na hmalak na ani sang sang te pho chuakim zirhona tel pon ta tu then khatte point an mamo dilna te an thelu ngal ani zirhona hun nei ani theina na hmala tu then zol SDO Amol Sirvasawa chuam pon ta tu te mamo zirtir turakal MZU mithiam te tatlang producer company te Indians Club Business Hyderabad le Weaver Service Center te chunga lom thu soin then zola pon ta tu ten masona tharan mu zel theinam hetiang lam zirhona dangpo bo sei so zelan tumti asoi ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin chomadar som pakhat hian All India Radio Man Ki Baat program kaltlangin mi puiten hena thucha asoi le dona tunchum hi Man Ki Baat huna man voice somret pathumna tur ani a mizo tonga le lin sun zomanga zandare ta ti chonon le ani ang Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan lo nei tulung oluna lan tir te chu an hmalak na ti top to turin angen pu tomara chuan sarkar dan siam an do dal te su le ani tur thu puan ani to wangin annung oluna lan tir chu thil tulani to lawati a pu tomara chuan Prime Minister Narendra Modi an farm law sungchang thathlongna apuan chu lo nei tu te hian za sak se du thule an innama ho to tura du thu soya parliament thut khom ni masabera farm laws pathum su na tur hi house aputlu ani ang atibok Sarkar lai pui chuan naktuka parliament thut khom tran ani to dona wangin political party tin in hmu khom voin chomadar som pakhathena ko hei hmu khom hi Union Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan kai shoi dona parliament ro relna thataka na tho ani theinan party tin tho puya angen don ani tlailama Rajya Sabha chairman M Venkaiah Naidu chuan a chenena party tin hotu tenen in hmu khom ko ve boka te huna hian punai du chuan party shoi tu de chu Rajya Sabha ro rel klong taka kalpui ni dan tur sei pui dona ponto ongin parliament asik thut khom hi naktu khian tran ani dona khale December ni somni pathum thleng nei ani ang chanchin thar chati topna na tlang pui dar kar somni pali chung khan COVID-19 shikai thar mi zathum somnga paret mu chu ani ramen zelena mukum somseri pangana lom nakal zela sarkar la pui bot sai Azadi ka Amrit Mahotsav Iconic Week Polin FCI Divisional Office Aizol chuan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Lalrin Lena Hovin Hunan Mang Union Agriculture Minister
Narendra Singh Tomar chuan lo nei tulung oluna lan tir de chu an hmalak na ti top to turin ange sarkar lai pui chuan naktu ka parliament thut khom tran ani to dono wangin political party ti mu khom voin chu madar som pakhathian ako chu ti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani